Nasa saravir sar na leo in Sunday school ni Mount Zion Cathedral. And tugu leo ni nono bakit kilay ko weekend na tuy ko Tisu Kristo. Dakin da bakir sar na matagal libin na ko. Makaro rongo na be manuan na be abusa. Makaro rongo na be manuan na be abusa. Lima kusa kusa